باش که لکسپاس هفدار یا راست روزنامه این ترکی ایرو به مانشتن شلمستی یعنی جی مانشتن بیات ام بیشن در کدن جبر چه جبر کو اردوان تو گوترک پیشکش نکرد جو خدامه که پر درجه دما اردوان گوترک پیشکش بکه همو مانشت لسروی تینا دانین جبر کو اردوان در ریده بر به افریقای و در شعب چند روزانجی دگشته که افریقای دبا روزنامه هل بدیسا لسر مجارن افرین و گرتنا صالح مسلم مانشت خوددانین ده بولتن تلویزیون اندازی مجار به همان شکلی هاتیه نرخاندن و روش همان روشه و که مگو ایریشا لسر افرین بر به چل روزی خوادشه روزنامه اند مانشت خود در لاپرین خو یکم ده بهتر اوارین سر مانشت خو هر وقت گرتنا صالح مسلم جالی جهه و ج طرف جهه و ت نرخاندن د 38 39 روزا اپراسیون دا ارتش ترکیه جاری کردن بیلانچوی خو راگهان دیه لگوری ارتش ترکیه دو سه گندندن هاتنا کنترل کردن هر وها حتی نه جی و گندن که هاتنا کنترل کردن رژه یوان گشتی 115 هم لالیدن ارتش ترکیه ادعا دکه که حتی نه 2059 اندامن حسدیجی هاتنا کشتن ارتش ترکیه ادعا کردن جدیه که حتی نه 51 اندامن حسدیجی به ساغی کتنا دستیوان یعنی جی دیل هاتنا گرتن حسدیجی بیلانچوی خوار راگاند حسده لگوری بیلانچوی حسدی لدردورا بلبل رجوشی شر و پیفچون دجوارتر بردوام دکن دو ده انجام شر ده 55 لشکرین ترکیه وارتش آزاد جی هاتنا کشتن جالیه وان و امدست به مانشتان بکن مگو مجرا افرینیه لسر روزنامه پرانیا روزنامه حریت دبیجا هلال تماما ارتش ترکیه و ارتش آزاد بردوامن ده اپراسیون چقری زیتون دا دو گند سینارا جیر و سینارا جور هاتنا کنترل کردن به وی آوایی هلال کو اوی پیاده دورپیچ بکجی به تمامی درکتیه حوله لسر گلک روزنامه انجی اندکارم بیجن کو مانشت لسر هلال کو بحثاوی تکرن هاتیه دانین روزنامه صباحی جی لسر اپراسیون افرین دیسا مانشت اخوا دانیه او جی دبیجا خونرشکا پککی لافرینیه دوردا مبست او تیمین تایبتن اینکو جی پولیس و لشکرم پیکتن کوان دم او مجرا خندقاندا لسور نسبین و جزیره جی پیوردار بون دبیجا جبو وان یعنی وان تیمان وکه خونرشکا پککی بناف دکه دبیجا او لافرینینا لگوری وی روزنامه دبیجا جه و په اینکو لروجلات ددم خندقان دا پککی خسته وان خندقان جبو اپراسیون مسکون محل لناوا افرینه یعنی نزدیکی افرینه روزنامه وینا یوانجی دلاپره خو یکم دا بلاف دکه روزنامه گونش دبیجه گاو به گاو برف به ناون دیوا او جی دیسا آماجه به چوین وان تیمین تایبت دیگه دبیجه محمد جغ و ارتش آزاد جبو کو تمامی سینوری ترکیه جه پیده را بگرن هلالا ترکیه پیک آنینه هر وحد بجه گنده شیخ حدی و قارمان خو سینارا جور جهاتنا کنترل کرن بوی آوای افرین به تمامی کتیه هلالا ترکان اپراسیون همه ناوندی جی دیدم که کند دست بیده که دبیجه او روزنامه ارتا دو دبیجه تیمین تایبت لافرینه تیمین تایبت ینکو جو پولیس و لشکرم پیکتین جگلک باجاران هاتن ناوندا کلیسه لوی درجی سر به حاسا و گل بابایوا در باسی عالی افرینی بون روزنامه دموکراسی اما پی دوام بکن روزنامه özgürlükçü دموکراسی گوتارا کالمیره کی افرین آنیا سر مانشت اخوا دبیجه حتی کو او من نپلچقینن و نکاربن تکهون افرینی دبیجه تاوی کول همو سنگران برخودان برستر دبه لناوا افرینی جی جه 7 سالی حتی 7 سالی بریارا برخودان هاتیه راگه همدن هر وحد به کالمیره 85 سالی ای جناوا افرینی محمد علی عبدو گوتیه از وان آوی خاکی رادموسم و حتی که او
من نپلچکن او نکاربن تکهون ناوا افرین او گوتیه و نکاربن تکهون جی روزنامه özgürlükçü demokrasici bir havayı neziki mücadele operasyonu Afrin'e bu ye. Roznameye akşam iddiaya ki balki şaniye ser manşete xal lugori ve roznameye keseki benavi AK kul şirnexi hatiye girtin divan demin davin da gotiye YPG yani jî PKK ji Daişê perwerdaya leşkerî dibîne rojname di manşeta xwe de ji dibêje ji Daişê bo PKK'yê perwerdeye gurê bi tenê. Dibe AK yê ku ji bo çalakiyên li nava bajarên mezin hatiye Tirkiye li Şirnexê hatiye bi destxistin. Wî gotiye li Raqayê Daişê perwerdehiya gurê bi tenê daye me ew îdaya rojnameya akşamê ku li ser manşetê cî digire. Biborin rojname Milat amaje bi êrişên li ser rojilata Gutayê dike dibêje li rojilata Gutayê dirameke mirovahiye ya şermiyê amaje bi wê derê dike ku li wê derê jî borduman berdewam dike dibêje gelek sivîl dibin dorpêça rejîma Esed û arteşa Rusyayê de amane her wiha dibêje çekên kîmyewî jî li wê derê hatine bikaranîn. Rojnameyê Diriliş Postası dibêje derdê wan ne rojilatê Gutayê lê rizgarkirina PKK'ye ji bo biryara neteweyên yekbûyî ku agirbest li tevahiya Tirkiye hatiye ragihandin vê yekê dibêje neteweyên yekbûyî ji bo Gutayê agirbestek ragihandiye lê ewana dixwazin ku ew agirbest li Efrînê de ji di meriyê têkeve her wiha dibêje armanca wan jî rizgarkirina PKK yan jî revandina PKK ya ji êrişên Tirkiyeyê. Rojnameye Sözcü dibêje bila Sûrî ji bo wê pêvira parastina Sûriyê derkevin beriya çend rojan Erdoğan gotarek pêşkêş kiribû di gotara xwe de jî gotibû eger biryara seferê bête ragihandin ez bixwe jî em ê bi hezaran kesî re amade bin ku biçin nava Efrînê parlamenterîkê CHP jî gotiye bira ew fermana seferê ne ji bo Tirkan lê ji bo xelkê Sûrî yên ku li nava Tirkiyeyê derbikeve ku ew herin welatê xwe biparêzin. Rojnameyan manşetên hinek rojnameyên jî li ser girtina Salih Müslüm hatine danîn hevserokê berê YPD Salih Müslüm ew du rojin li Pragê girtiye li Tirkiye ev yek bi çend şêweyan tê nirxandin li gorî îddiaya çapemeniya Pragê di navbera Tirkiye û Çekyayê de bazarek tê kirin du welatiyên Çekyayê li Tirkiye hatibûn girtin bi tometek û beşdarî PYD YPG'yê bûne hatine girtin ewa ceza jî xwarine 15 sal cezayê hepsê xwarine li gorî medyaya Çekê di nava Tirkiye û Çekê de li ser wan veya yan jî li ser guhertina pevguhertina Salih Müslüm û wan her du welatiyên Pragê bazarî têkirin li ser medyayê ew li ser medyaya Tirkiye jî ew mijar cî digre. Yenî şefaq dibêje ezmûna Ewropayê ya bi terorê dibêje Tirkiye li Bakurê Sûriye berdewam ede operasyonên xwe de her wiha serokê berê PYD'yê ku ewana komkujiyên mezin li wê derê pêkanîne nava Tirkiye jî çend çalakiyên mezin kirine li Çekê hatiye girtin Wezareta Dadê jî bi dosyayeke 200 laperî serî li Çekyayê de da ku Salih Müslüm radestî Tirkiye bê kirin. Li Tirkiye derheqê Salih Müslüm de sê biryarên girtinê hatine derxistin. Salih Müslüm ji bo sê teqînên mezin yên ku li nava Tirkiye hatine kirin rasterast tê tawanbar kirin di çerçeveyê wan dozan de jî sê biryarên girtinên nava Tirkiye hatine derxistin ew biryar jî ji bo Çekyayê têne pêşkêşkirin. Rojnameya Watan dibêje wan bideme Salih Müslüm jî bigire. Dibêje Çekyan li hemberî Salih Müslüm pêşniyazek li Tirkiye kirine da ku ew her du welatiyên wan ên girtî ku li nava Tirkiye bi tometa YPG'yê hatine girtin û 15 sal jî ceza xwarine dibêje wan bideme Salih Müslüm jî bigire her wiha li ser rojnameyên din jî manşet li ser vê hatine danîn rojnameya takvîm dibêje gav bi gav em dişopînin rojnameya Milliyet û her wiha star jî dîsa manşetê xwe li ser vê mijarê danîne. Erdoğan li Afrikayê nivîskarekî Afrikî ji bo Erdoğan nameyek nivîsî bû ji Erdoğan daxwaz dike da ku Erdoğan neçe welatê wan ew dibêje ji bo Erdoğan hûn bi celatan re rûdinin û bi mexdûrên wan re jî digrin ew jî li nava medyaya Tirkiye îro berfirehî tê belav kirin em bêjin Stenbolê ew qas û dem baş hêvî der.
Gelekî spas rawîn stêrk ji stûdyoya Stenbolê ya Rûdawê rojeva wî welatî ji me re ragihand